Kapitan Enteng! Kasta kadilatan ti ammom nga ramidan ba daw? Tiyagbartag? Anyayat, hikayat mo ngay nayon ko iti amok akon ko nam tuyak. Ay katagtrabaho ka mo ta. Uray agpakan ka kadagiti dingwan no isaw. Sakla aminan. Amam te remedyo na dayta tapno saan ka mabannog kada kita adingway tuyak. Anya ko maaber. Tapno saan mo akanayon aparikaw ti kaninda kita adingway. Sidayin talangin ida. Kahit inton na si dam amin ida. Anya ngay titaraknam. Ay, hagilad Tapno sanga ilyan tikinan. Asjay, timayat abyak. Na. Day tala ipaunag mo, tinapatagkan ka. Kasanon inton bigat kan ti sumarsaruno pa'y ngal daw. Ay, parikot tumanin ti sumarunungal daw. No anya tigasat nga itdenaking ka. Panunot ti paltat, day ta panunot mo. Kanya mo ti connection ti paltat. May Kita niya paltat. Nagdakal ti ulo na, ngam awan mo't utak na. Kasta ka ba daw, no paltat ka kuma, awan mayat amang sida di ta ulaw. Kika? Enteng, padasem man abagbagaan ni kumparim abadong. He? Kanayon matanti panagbartag na, iso aparikot ni Marituyang. Ay, namin adon abinagbagak. Ang awan matidengdenggan na. Ay, nakakaasimot ni Marituyang. Aramidan na amin iti trabaho ija balayda. Uray iti bangkag da. Ay, di pa'y tulungan ni Pari Badong. Aha, anusan nan Ta, idi pala ang kat mamartakan ni Pari Badong. Ang kinayat naman. Oh. Saan samot akas jay ti kinamamartak ide ni Pari Badong? Apay asaan ako na. Ang idi nga man. Aglamang nung mabartak. Mapan maturog. Ang ita, agpasikatan nung nabartak. Agsapol pa iti kaapa na. Imbag kataawan ti mang tutupkan ko na no kas jay nga aghamon-hamon iti kaapa na. Nasingpat nga mindag iti taga-kabildatan. Iso asaan da tutupan nung nabartak. Ay, aglablabusan ni Pari Badong. Saan mo na pagparikutan, dungaw? Uray, tadi na kamit sagsagidan no nabartag. Ngam no sagidin na ka. Ay, asus, sabalin asaritan. Jak itulok. Siyak pala ang ti kapitan. Chip, nalabsak itay ni Tata Badong. Pirmi abartek na. kumbaga, tadi mo inatalan. Ha? Sigurado manen adi aglisi iti kalsada. Imbis ataw ti aglisay. Saan? Taluganin ti aglisay. Nagpaisot ako nam, Chip. Ganda ni naatalan. Ay, no, jak la impreno ti tricycle ko, ang mga no nadaplisan. Riribok na dyan tataba daw. Papaanawa. Huwag nga ron. Makapasikor, takanayon ang nabartag. Saan nga tama sikuran ni Nana Tuyang ti kasjengar aramidan na? Uray masikuran. Tanaturay mo ni Tata Badong. Anya nga iti maramidan ni Nana Tuyang. Sipay ni Nana Tuyang. Ang amuna ti aramidan na. Masiguradaw. Agbutang to ni Tata Badong iti udi na. Ha? Taapay ngay. Anya nga iti aramidan na, Chip. Bayam, takasaritak to ni Nana Tuyang. Sinapsapam matin may diti tersinak, maray. Ay pangaasim man maray. Ta saan mo alaklakwan ni Badong ko iti arak? Masyanakan ka, iso saan ko alakwan. Ngam saan lang mo't asyak ti ada tirsina na. Mapanmat iti sabale. Ay, awan man ngaminin ta iduldulin ko akwartak. Awan mo't sabali apabasulag. Ta isulaang mo't ikabalay kaw. Kaasi kamot maray. Parikot sa matit itad ni Badong mukhang ka. Ay, pudnot ako ng maray. Numabalin la ko mga ibabawi ti asawa. Nabayagan nga naramid kaw. Ay, imbag lakit din tadyak na ki asawa. Kastagayam tirigat na no ada bisyo ti asawa. Ay, no amok la kumamot akas taoy.
Jakla kuman na asawa. Naragragsak kumamot ita ti biyagkaw. Anya nga rod ngay maray at daditan sa ahanan ang mabaliwan. Oh, naranyag ka bulan. Ay, Anoy ko, hindi nga. ay, Ah, nabartek ka manan, tataba daw. Ingkayo kit di maturog. apaya paturugin dak. Kahit sa anak pa yung makaturturag. Da kayo, di mapan maturog. Tamnusan kayo, biyangot. Pagkibiyangan nyo, ti biyag, ti akit biyag. Panang isakit ka da kayo ti ibagbagak, tataba daw. Amangan ngamin naman disgrasya kayaw. Apay ko mamadisgrasya. Kahit sana mga agmamanihaw. Akas ka da kayo. Biyangot kayo hindi ah. Kasano adi kayo madisgrasya? Kat saan kayo mat ngaglisay no at dalugan? Aglisi da. Naparpartak na mo lang aglisay. Tanda pilid da. Angam siya, awan ti pilid kaw. Dapan lang. Ay, naginuman man din, paray. Ay, kung naman no, nasirip ka paray. Apay at damagam, no nyatin na ginamak. Una, taka na yun kamutan na nakainom. Ay, nagsatam. Ay, naglaka asong batan day ta sa lunsod mo. Iti dyan baso ah. Na. Kanya pa nga. Alangan mga iti ungot. Wano sabat. Sana nga uso day ta paray. No iti ugma isaw. Uminom da ka na iti ungot. Wano sabat. Ay, inton ko na. Aha. Patiltilan ka. Ay, yak mo ipalubos sa paray. Na. Apay nalakat mapatiltilan. Na. Ang padasma, ta maraman naman sangga ken kontra patiltel pare. Pasensya akong natatawtan ng bartak. Ay, Nagdakal magkiti pasensya ken ka pare. Pasensyaan ka lang. na. Sakpay ka nun ti pasensyaan na. Heh, Ay, na. Inton ko na. Kaasimat ni Marituyang. Maray, parikot na ti asawa na. Ay, nukas jay mat ni Enteng. Ay, kakaasi iti balunat. Kasla nagmadimat adenggan at yung may sa kapitan kat mabalunat mare. No saan nga umno ti aramid na, talaga abalunotek. Ang numayat ti aramid na, ay nakadulin mo't ajay balunat kaw. Nasingpat mat ni kapitan mare. No daddo malaang akat ibalang dati balunat. Ay, saan nga agbalin kanyak? Nakadulin ti balunat kaw. Nga, mairwar, no adda saan nga umno ti aramid na akabalay ko. Kasano nga tangay no kastamo ti aramidon ni Marituyang kanibadong na. Ay, kat. Jak amo no kabailan na nga aramidan, maray. Padasag tuman nga ibaga ka ni Marituyang. Adakan ka na ita, marikwanang. Angam siyak. Ibagak man mo't tabarang maiturad na nga ikan iteleksyon ni Pari Badong. Imbag kada kayo, tawan parikot yaw maray. Adakan ka ti panagbaliw ni Pari Badong. Panagkuna kat inaramid kun ti amin, maray. Amomot siguro ti maipapan iti balunat ko. Saan ka day? Ay, amok maray. Ngam no pa kita ak ni badong iti balunat. Amangan no siyak pa iti balunatan na. Ay, masapul ti turad. Tapno mapagbaliw mo ni badong mo. Kasanaw maray. Dumngag ka anaimbag. Tayara saas ko kan ka. Sige maray, dumngag. Napartek ka manan badaong. damagan pa lang. Uray sika, kitag buya ka manan ititibay. Paggastusan ti kuryente na kita. Agbuy-buyak iti damdamag. Adda ka no bagyo na. Salpag na itatibay. Muna nga ibaga ti bagyaw. Ngam di na mo nga ibaga. No asino tinang dukot. Itiwalit ka. Adda ka di karga tawalit mo.
Saan ka day nga adda di inalam a kwarta? Anya? Kasano a kwartam? No adda matitiwalit ka. No adda king ka, kwartam. Ngam no adda kanyak, ay kat kwarta ka. Kasjay. Ay, nabartag ka na talaga. Addan tula aldaw mo. Aldaw ko amin nga aldaw tuyang. Uray da kwaraw kan parinteng. Awan, di ka ba ilanda kanya? Pagkunamag. Abay, di mo makita. Nga adda ka na yun pag-inom ka. Ngam da kwaraw kan parinteng. Pulaos, iswa di daw mininom. Nanakam da. Sa nakasken kang er-er. Ti pagsayaatan da, ti pampanunutan da. Saan kat at ti pagdaksan da akasken ka. Ay, Aramiden nga ta ni Marituyang tinsingasing mao maray. Ay, jak mo mare. Kasla di namat maiturad. No di na maiturad, ay awan Iturayan lata ni Kabadong ni Marituyang. Ay, urayan ta no anya ti mapasamak. Ay, madanon tulat ta ti panakapuno ni Marituyang. No awan ti adda nga aramiden ni Marituyang. Agnanayon akas jay ni Kabadong. Anya nga ta ti maitulong taken kuana. Binagbagaan tamutan maray. Day tatiam mo ka maitulong taken kuana. Panagkunak, numapunwan, at maaramid na apagbabawyan ni Pari Badong. Awan manen ti kwartak iti pandag ti pungan kaw. Inalam manan. hinala ti arak. Ay, san gaya? Hinala ti aglaklakaw, iti arak. Kunak kuma. Salbag ka talaga. No agsakit ka gapo iti arak. Saan ka nga ipaagas? Tawanan kwartak. Ditam amauna. Ay, adayo pa iti unatak. Tado pa iti lako nga arak. No awan ton ti lakaw. Ay, kat mabalay na maunataktan. Ingkakat sumakdaw tanabanugak anag gapo iti bangkag. Awan pagluto. Ay, baon mo dagita timba. Sa mapanday taya, ti bagbagida. Kit isuda, ti sumakdaw. Saan ka nga uminom iti sakdo ka? Ay, oray sana nga uminom iti danom, no lakit at darak. Ay, nasuden, ti biyag ko tuyang. Di pa'y lakit agbalin as sabidong day tanga arak. Tapno agbuteng ka nga uminom. Ay, surun ka! Saan mo ka di pa'y nga inarami? Tinsingasing ni Maribana nga aramida, maray? Saan pa'y maray? Ngem no agsip nget ti panagkita. Amangan no maaramid ka. Saan mo't siguro adakas? No saan lakat analabas? Ta ikamlaeng mat iti pagnakman na. At dangamin amak kaw, ta amangan no kabilon na. Sabagay, di mo ammo ti kapanunutan na no nabartag. No mabalin la ko maapanawan. Agam sayang dagiti mulak no saan ang maasikaso. Sapay aduda pa'y mag. Dandanin maapit dagiti mulak anateng. Aduman nga ruden kwartam. Alibasan tumanan ni Badong Mau. Saan kon nga ibati ti kwarta? Mga lakto iti belt bag ko apangikak iti kwarta. Ay wun maray. Wun maray, talaga aday tanto ti aramida. Nagawid ni Tata Badong nga nabartag. Sigurado, amarurod man ni Nana Tuyang. Kabutang ka din ni Nana Tuyang ni Tata Badong no nabartag. Kabutang na siguro Tapay abay-bayan na may. Sa bagay, napigpig sa lata ni Tata Badong ng ni Nana Tuyang. Napigpig sa sigura no sana nabartay. Ha? Angam no nabartay. Patyam no adapay pigsana. No siyak ni Nana Tuyang. Ikak ni Tata Badong iti ultimatum. Kasano ko ma? Hey! Ay, taman tipin ti sang wama. Siga tuyan. Anya ko ma, saan mo't asikat ang baybayan iti kuryentay ta syakmag. Ita pam da ita. Mabisina. Saan pa'y? Tamadama ti damdamag. Denggak ti may papan iti bagyaw. No ko na kay Debaim. Siyak pay lang ti katurayan.
Saan kita siga? Ay isyak ba't di magidan? Naku nak, saan mo ngay dapan? Saan mo ngay dapan? Dahito yung ano ti may parbang iti dahito tibay! Apa yun nga Apa ya binarsak mo ti TV? Ay nabuungan. Ay aglablabos kan ba daw? Aguray ka man. Ayan nantay pang aur. Ay, nabluak santo yan. Yak mutin maigaraw dagiti sakak. Gonggunam. Apay abinuong mo ti TV? Saan ka di nga imbagak apumanaw kan? Apay nga da ka pay laditaw. Ay, pakawanan na kun Saan akong ngagbartek? Hikarek, di nagpapanawan. Please, tuyan. Ay, tatabadong. Idyan, tinakaro apa na ginom iti arak, tapakaisagmakan. Kan, makaperdi iti salonan. Hala, sigay! Didon, tinagibusan di sa balipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ni MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.